Weri koda. Mary. Kikichaki wewe. Mary la. Onge gimiro timo bwana nyisi. live no. Onge gimiro timo. No biro wacha ngo. Done ndiye. Au kanini live no? Mary. Ne ndiye. No wacha ngo guogni obiro ngama chumo wango mande onge. Ja welding. Kabisa. Chumo wango mande ma ochalo ngama nigi nyach. Wuotho ka geore, oge otiende. Ni biro adresa. Ng'ony Meru. Kikichaki tema bwana. Ija wedding jeshi maro nunu bwana kikichaki tema bwana guogni kwenda kabisa bana Wabrorado. Ti wedding mos bwana okano weda Mary Wabrorado. I'm swearing you Wabrorado. There's nothing you can do. Kwenda kabisa kitaka hii gasia wewe. Wabrorado. Na kuja kuniambia nini wewe? Gasia hii. Tutakutana. Ati amano ofisa mara tutakutana wewe. Tisha watoto. Wabrorado. Kwenda tuma wewe ja welding go focus on welding job. Watchman Wabrorado wewe. Ziki bede komar kiango ni biri tisho jika. We to ujinga ona. Guogni. Mary kata mana selinga ati wifi mara 35,000. Ne uokanye. Mary, yonge kata selinga chie, yonge kata selinga. Ino ni monokonyi. Tilo ya jeshi. Mary, yonge kata selinga chie. Kwenda kabisa yonge kata selinga chie. Where you can never rest here. Kikitemu wewe kuoma going forward. Anyisi adier. Focus on welding TG. Guogni. Kikichaki tema. Mary. Asiti kona kodi. There's no single day. I'll address you. Kikichaki tema. Iwinja. Beri we apenji. Kikichaki tema. Beri we apenji. Asiti kona kodi.